bamuteye ibidemoni bamuteye je nayo bavugiye mu INYISHU media nkora bagiye nturababesha mbwa ngo numusani wowe ngo na pastor ngo agira hane ngo ambara amahereni nabwo ati je ni mu pastor siko fiziki mu je muri jewe kinkoresha mba je nemera kutajya mbara mbese ntari yinkaza ngahane gusengera abantu wowe mbe gutasengera abantu wowe bishobora wowe komera kuzurafata kandi bajya uje mukobwa ntare abo sindabivuge no ngahanye bitubwire urumva ntarafise diamond zibiri umukobwa n'umuhungu umukobwa n'ibindi harya mu diamond aje ba diamond babiri kamukuramwe nambwiye amare ukwezi wose mazengesho nambwiye namuzane ngaha none excel yanyangiye excel yaranze nyasa ngo je ngo nsenga ibintu bitabaho ngo sengera abantu. Hello guys, what's up my people? Hama guys nukuri kumana novandushe ariko bakubwira ati turi hehe turi mukazi. So kwa Islamu watacha kwanza ni wasalimu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndabakunda cyane guys, ndabakunda. Hama muramura ndashaka kwamba kwa kundegere yani niko meze sindataha ubu tuko turagenda amasa 11 uko yani menda ya kukula ftari igombigere ariko navuze ati yuko mpaka nkurikiranye ibintu byose bimere fresh. Mwambonye kuna nimvuye kwa Aisha bya ibintu byabaye. Rero no musi ndiyumvira umuntu noja ko ninde kugira nti anyereka ahantu ari basinyeje ndamwitorera uko umutima uracanyagiriza nagise tuko musomo duwaza nk'unavomba nakora mtiemo ntari rero cyane ndamwumvira nde pastor wacu MUVUTO nari mvuye wiwe washambira ati ari ahantu sinzi umuntu yaje kurabaho ndavuga ati yuko reka sinoreka ntagiyeyo. Rero guys mugwane natwe kugira ni pastor MUVUTO turamwemera kuko ndazi abantu benshi ramaze kumpa ushuhuda barambwira ati arasenga bimwe bikomeye shaka rero yerekwe ambwira ati ambwire ibintu byantare ukuntu bimeze sindabakunda cyane mugwane nanje nuko magumanye nanje kuva kera. Hama guys ndabakunda cyane MUVUTO numvumenga ikarasengera je wosanga ikasengera ntare Imana ishimwe usanga afise ntare kwere mugure byose mwana bakonze nshime mengare kasengera ntare usanga ari ntare alhamdulillah kimbiza pepo kwa jina la Yesu. Oh baba tunakuomba baba fungua milango yako baba. Oh baba horika bakonze nshime ntare ni ntare oh saka ni ntare oh satoka pepo toka kwa jina la Yesu. Yote alifungwa ndani ya miguu yetu kwa jina la Yesu. Tunavuja pepo ya kikongomani kwa jina la Yesu. Ya kirusi kwa jina la Yesu. Ya kigana kwa jina la Yesu. Ya kikena kwa jina la Yesu baba. Tunakuomba bakimbize mapepo yote yakimbie ile. Oh baba tunakuomba. Akondache umengani ntare karasenga. Anzinde tuyage na. Alhamdulillah. Hallelujah. Hodi. Fasta bite? Nibikiwe amasa. Naje kukurondera. Ukura mu mbeya ntare. Nibikukurondera bikambasa. Suko pastor umwanya wose meko yarakurondera ariko je nasi nje kukurondera. Nasi nababwiye. Ibintu vy'Imana bivanze n'ibintu byo makamera by'ibiki. Sawa lakini urikura musengera ntare. Umviriza. Sibaga tubishire mu bantu bazorabona ibintu tuzuzo bakora. Umuntu usengeye uzorekana babibone mu mateleviziyo hose. Dushaka kumubona gusa nyambari ntare we dushikaye ko tumubona. Ukura mu mbeya ntare. We uri umusenzi vura. Ashapona. Umuntu asenga none mpaka ntare wenyene bagora wenyene. Ntane gora wenyene. Sana Yesu kuna Jack mana ubu. Abagwa si benshi. Abagwa ni benshi. None sengera ngahanya abagwa hari bashaka ngaha muri nozo ngaha. Bagwari ngaha. Ko ndasengera abantu bose bagware babaje ngaha bakire. Hari ibindi birebe. Tusike mafrape turabo umuntu uri kurasengera. Nice nibiki bikuzanye ngahe kwanza. Narinje ntare rwazi uko wose ntare we. Umviriza kwanza, umviriza. Siwe. Umviriza. Mba unoza mwene kingaha. Uje kuraba ntare? Pastor. Ureba mvuye kwa Aisha. Narinje ngahi wawe nashaka abapasi nimwerekwa werekwe undabire ntari yahanari mukwemsi muko bapasteri ufise nakubwiye je byanarabwiye babwiye narije namubwiye ntarago ntawe ibidemo nafise amuboheye mu biragoye nababwiye siko kinanira Imana umviriza haje ibintu abantu bavyonga ibintu hari mu bakoza urutoki mu ntuze bayita gute kandi akanyamasyo ujya kuje urutoke mu ntuze akanyamasyo ivyo ntari bamuteye ibidemo bamuteye je nayo bavugiye mu INYISHU media nkora bagiye nturababesha mbwa ngo numusani wowe ngo na pastor ngo agira hane ngo ambara amahereni nabwo ati je ni mu pastor siko fiziki mu je muri jewe kinkoresha mba je nemera kutajya mbara mbese ntari yinkaza ngahane gusengera abantu wowe mbe gutasengera abantu wowe bishobora
wowe komera kuzura foto wirirwa mu mazi y'abandi wirirwa inzara Ndarasote ni shinde nazunguruka tu ndondera inkuru. none ngaha niriwe ngaha ni muhiri wanje Apana navuye hadi muhiri wawe bambwiye kuri ino nico tuma narinje kukura. aha nemeye kugura icyumba cy'amasengesho nemeye gupanga kubera aho naho n'amahanzi barabituzana abantu masengesho hani none nemeye gushira icyumba cy'amasengesho Kama si mafrape turabo umuntu uri kurasengera. Nice mbiriza none shamona umuri ko urasengera hanyuma umuntu ugirene Chankwe erekwa basi gicanzanye iyo bini usu erekwa unonyeshe ntare. je namusavye ndamusengere baramunyima Bandi bamukwiye. none inyishu media yarase ngo jimbya ngo jingo umusani wo ndibiki ndacana mureko kandi idemo ni wan harje naramubabwiye narase bademo nabo babiri Bande nande n'umuhungu kandi bajya uje mukobwa ntare abo sindabivuge no ngahanye bitubwire urumva ntarafise diamond zibiri umukobwa n'umuhungu umukobwa n'inde harya mu diamond age diamond babiri kamukuramwe nabwiye amare ukwezi wose n'amazengesho nabwiye namuzane ngaha none excel yanyangiye excel yaranze nyase ngo je ngo nsenga ibintu bitabaho ngo sengera abantu bakira ngo je ngo nawe ko msa uko msa ni pastor unavara hivi none impano yanje wayimpaye Imana yanje so wayimpaye Imana yayimpaye Egwiri mu mpano isaba byose uhindure ivyo byose uhindure durambara amagoti none Imana yaremye umusani n'umuntu wisi musana ameze gute n'umuntu usameze gute none ko nambaye kunyera ubandi gusa bone yiwanje iri hejuru Imana yanase oya avuga bona ariko kiri hejuru abavuga ivyakuzanye gusa ubona uta okay basi ushana mbaba ntare ntabigusiya gase ese wo mtuku nambaye ni wape kama sio mafraka ingo ngonga none hasikiye ari kwa muganga ubiriza para kwa muganga enda kubwire rero urabona uno mwana bamuzene ngaha atavuga atarakimakora ataratambuka uno mwana afite umudayimoni abadayimoni bamwinjiyemo kandi yaragiye kurima aca gukora n'ibintu bimfatira hari yanye je uyu mwana nyina wiwe ari muri Oman nyina ni telefone yambwiye ati genda ntorera umwana mu kibitoki umuzane ngaha nyo musengere bana ngaha nya hamazi ndi yose ariko namaze kumera Namaze sinataka bisobanura ngaho shamwe ngamba ninozo nkurasengera muri nonzo ngaho ugira bakira oya mbiriza sibaga bose ndabona sino umwana kubera uri hosengera ubunye kandi umwana agira ati ushamombe akize urababara yego umva ntarakira aracababara pasteur hajya ijambo ry'Imana rivuga ati umuntu wese yizeye ntazopfa rubi abana bangara kunyine barizera baba taramina kwizera ko ariko ariko ndazi kwizera Yesu azawukira kandi ushize ngaha yinka namusengera sibabwo nkamfashe namusengera ndamaze mbize kumusengera ntutevana mu nyuma siko ubu rero mva gute mwana mva gute itangwa kugabanuka chebuke pam toka bebe toka mwizina rya Yesu hori karasara batosikasa hosikabata osubira yaye mavuye harayene mu buhere mwese mu bupfe mutsinde mwizina rya Yesu pabu tora ndaba mu byose biri mu mutwe biri ngaho biri hehe ibinyarwanda bikenye biya ibyo muri koza mwizina rya Yesu baye tora gora maguru ndabekin gora maguru Baba Yesu ko bitangaza bya mwana ko bitangaza kamera ibona avuze baraba bose fana bose mwese mwabonye mwizina rya Yesu tok agara neza mwizina rya Yesu Kristo hori karasara batasikasa uriko baba ho mwizina rya Yesu gora maguru Ho mwami turagusavye mwami wo mwijuru yerekane ko bitangaza byawe mwami bandanye gurira imiryango mwami abantu bose bari mu mahanga mama bari bitangaza byawe eka mwami urakiza ni ukiza naho ndi yokiza mu izina rya Yesu nibazo wabibonye pastor muna mambo ubu umeze gute bameze sawa ni sawa byari byamaze guhera yego mu mutwe naho gutujyane bawe kuki yagabanutse mwami urakoze mwami Yesu urakoze mwami uri mwijuru mwami mushobora byose bavuga ngo nukiza mwami uri yerekanye muri bere kamera ngahanye bakuzi bayishume da bose bayibonye umwana jinga wewe habuti ugira usengere ntare pasteur uhagayiki wanye muri nyishu media mbona sasa ni munetega pana rutamombe erega inyishu media au mite no leo mshi oya buke birahera urumva nyishu media mu muragayana
mwabonye dukina na mafilme mucambona ati jewe ntavyo nabwo nkomeye nta muntu usigira akira abakira ngaje ni benshi mpora nkorera ibitangaza bagakira kandi je subwiwe hose ububasha bwiwanje narababwiye je mpemu yera nyinjiyemo namubwiye je X-ray yenda se mpemu yera amaze usangana ashaka 15 bagakira X-ray agahari asa habuze ki kugira usengere ntare wacu man nari ryari twahuye aca yiruka ntare tarahuye ajya kwasuka ajya tarahuye ambonye namaze no kumubura ntare je yarize kumbona ahazi igihe mugabo atari gito arambona cariruka nare yajugumiye ndamuji inyuma rasi yaragenda mufata ndamwibe ndamutera mu masengesho shana kubuzana yarakize mugabo aramunyimye kandi ryo muntu yamunyimye nawe ne murabe neza ashaka kufisa mangitse nawe najya muzi wiwo ashaka kumukoresha ntare barabishora mukeneye ntare afise amaraso meza kandi ari bishusha kumuwa amaraso kwa ntare n'umuntu afise umugisha neza abantu bose baramuzi ntare nafise igikundiro kandi daimoni yamuroze no mukobwa n'umuhungu nabamukene bamutware ntare kumukoresha mu bya shitani kandi mudakoze ni ngubumbuza mu buraburundu mbarire cyumanje ndiko ndavyiruka mo kumaze kumva iryo jambo tuzo mu Burundi bw'abantu benshi naje mu nzu abazo utahaize imisi 3 nyina bari muri Oman ndazi ahabone iyi televiziyo y'Ishu Media aza kubara ku mwana wiwe atambuka neza nko ataje amezi yaje yicaye adamu era mutoni mu Islam urabibona bo je sizidina bamwe mu kandi bakunda kuvuga ngo bahise ngo ntibaja mu masengero mama ko yamizeye arakwizeye umviriza umusi abasaba amasengesho n'abantu bose Imana ni imwe ntawe yagenewe Imana ni n'umwami Yesu Imana yo mwijuru wemera Yesu nk'umwami n'umukiza uri umudayimoni njira muzo nagutera amara yalla ndazimeze bindi umwonja amazi pastel mvuto ugende bugenda butumwa abandi je naje ngakubera Imana je binkora ngane kubera Imana rero ni akikishiya muizina gusa ntare rinda murondere je nzomuzana ngahi wawe je niko rega nzi ngo ni uri kurasengera sawa ngira unaombeaga ni bawe oya nice nshaka nasabye gende tuzovugana undi munsi nazinya abandi bantu bakize nta muntu aje kurabana bamasengesho kusama daimoni wotemera Yesu umwana umukiza mvura umuntu wewe muzima Yesu ni ntumwa si Imana reka none Allah ni reka nitugende muzima tusende bamu honda bakunda cyane atari kwa MUVUTO na inzi yuko ntare yubari ngaha kuva mu gitondo rabani yashi amazi kumbira ko sindava umwanzu ngo ndiko ndamurondera ntari mu ngwango mie nishatse ko atakucoka uvuga ati ramubonye ntare yo telefone akambira ati nice ngo uyu ntare kugira ninze kumutora ngire bazinda mutware kwa MUVUTO bamusegesha ko bandase cyangwa mu mapasi ndakunda cyane utarakora subscribe cyangwa na share nyinshi cyane tugirene tumuronke ntare na commentaire wirakenewe I love so much. Ndumiwe.